Double J yabaye ikivangundu cyangwa ikinyendaro. Uyu mwana rero yavutse nyina tutarabana. Mu kirundi ciza bamwita ikinyendaro. Oya si ikinyendaro n'akavangundu. Uragaki? Akavangundu. Tabo turi muri generation y'imyaka. Ko ndibuka Dabo umunsi wa mbere duhura twari tugiye kurondera indaya. Sinenda kubesha basi reka barugiye kurondera indaya na Double J my brother ugiye kugura tam telefone Moses ene baririmbana cyane Chris Biz mwari mugiye gusura namba 5 kandi zazindi zimwe mu bambe yari hiye abantu kwa mukono we na Double nakunda kubeshe none erega yari yarihanganye uri DJ Moses baririmbana bahoze baririmbana na Double bahoze bari genge umwe adandaza impuzu ubundi n'umu DJ avuza mwibare urumva yuko toxic boss mwenye bikwaye Besi iryo zina urega mwenye umunsi wa mbere we duhura umunsi wa mbere twari tugiye kwa mukono kurondera abakobwa bo muri Kintu ajya n'ibyambere aribonye abakobwa bameze kuri amazombi how you amazombi ngo aho injora Double J yiruse ntabyo nari yisi